Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for clicking on this video. I'm doing Uthandones Temple review. Re bolela ka taba ya Magwabe le Baba Mseleko gore e felletse ka taba bona ya mpiteng ka gobane Baba Mseleko ba complaina gore a se a goja inkomo ya ileng gore bona ne ba nagana basadi ba le ba se ba robala le Baba Mseleko be ba ipoditse gore go sasa ba tlo kwa ditaba tse di botse gore Baba Mseleko le Magwabe be ba iketlile jwang Baba Mseleko ipsine ka inkomo yakhe. So ge ba bantse ba dutse ka kwa Baba Mseleko ba le mola go trip ka ge ile gore Maqele a se a tla ka kwa Baba Mseleko o boletse gore o bona ile gore o tla sepela le Magwabe ya ba yena ile gore o robala le yena ka gore bale Maqele ga gona e le mosadi ya mathomo. So Magwabe o ba bontšha se a thaba ka tabe ile gore Baba Mseleko wa e bolela be a bontšha ile gore ga mo, and then Mayeni yena o boletse gore mang nna ke tletse go iketla le bana ba ka mo ka tlela go wa mo ka re Maene o boletse gore yena e tla kwa a se a tlela go dira dilo tša batho ba la rena mina a ka tlela go dliwa la ke tletse go iketla le bana ba ka. So Baba Mseleko a kgetha gore yena o tlo sepela le Magwabe gante Magwabe le yena o re yena kwa a se tlela go diwa o tletse gore a tla kgone go ke thabiša le bana ba gagwe le family. So Baba Mseleko a fele a gapeletša re nna ke tlo sepela le wena Magwabe, and then ga fetša a sepela le Magwabe ge ba emelela mola ba sepela Makhumalo o bontšha o kare o ba nwele. Ke nagana gore le letšatši le la kopana le Magwabe ba be ba bolela ka Mmayeni o ba nwelenyana ka gobane o ba kgona go bolela dilo tše e leng gore ke a se tšeo ka di bolelang go batho. Napile Makhumalo a botša Magwabe gore tsamayang le ba babedi a ba tsamaya re wa o ka re Baba Mseleko o šetše o nyaka o swara inkomo in front of rena na o skebe wa nyaka gore o tlo tšea inkomo mo kgauswi le rena tsamayang ka kamoreng la leng go ke thabiša gona ka moo. Napile Baba Mseleko a botša Magwabe gore a tle ka roomong ya Maqele ye ba ipuketse Maqele gore a tlo robala le yena gona ka kwa Maye yena not Mayeni Magwabe ge a fihla Baba Mseleko kganthe Magwabe ge a fihla ke kwa o tšea phone wa gago o bolela le mokgotsi ya gago mo le gore Baba Mseleko o nyaka go bolela le yena o nyaka gore ba kgone go iketlela ba babedi. O sasa ge ba eta for breakfast basadi ba le ba botšiša gore a e ka ba ile gore maabane go diregileng. Baba Mseleko o kwatile o bolela gore a wa direga selo maabane Mayeni ke mo emetše go mo emela o tšwa go robala le ngwana gagwe be a le busy le mokgotsi ya gagwe mo founung a sa fetše nna ka feleletša ke robala Magwabe a se a tla ka roomong yaka ba re hao njani a re gomme a se a tla. So a re tsebe gore ba bolela makana ka gore ge e le gore ke nnete mohlomongwe I think maybe Baba Mseleko nka ba sepetše a ya go Mayeni or go Makhumalo goba mohlomongwe ba re ge e le gore ga se letšatši la gore o tle ka kamoreng yaka maybe ga o tle o swanetše gore o be le yena mosadi oo. So ke re mohlomongwe Baba Mseleko ke ka lebaka la gore dinako tše dintšhi o rata o complaina ka Magwabe a bolele gore Magwabe ke motho e leng gore gathi Baba Mseleko o rata o bolelelo tše negative ka Magwabe a bolele gore ga a mo hlomphe ga theeletše o phela a se gona ka taba gore ya mošomong kore o na le go delelanyana Magwabe. Mara ke nagana gore ka gobane ke mosadi ya mafelelo o swanetše gore a be le matepa ke re ke mosadi ya mafelelo go ka tla mosadi o mongwe Magwabe a ka sa dira dilo tše e leng gore o tla ba di dira ka gobane e tla be le mosadi ya bokae tla be le mosadi wa gare. Jwale Baba Mseleko o re Magwabe o mo timile dilo tša bošego
Magwabe le yena o ka re o ba se moo a re tsebe gore ba bolela maaka le go ba bolela nnete be ba nyaka go no tsefiša goba jwang mare baba Mosele ko bolela gore a ka ke re a selo be ke ikemišeditše gore bona ke tla be ke iketlile ka inkomo yaka a se ya tla e tšo robala le ngwana ka kgona go phatha inkomo a senke ka ja inkomo bošego jwale a sure Mangwabe o dira ka tša di dirang so a re tsebe ke tšona tšeo tša Uthandonis Tembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe.